салом алейкум дӯстони азиз. Мо дар мошинбозори шаҳри Хуҷанд қарор дорем. Имрӯз аз нарху навои мошинҳо барои шумо маълумот медиҳем. Дӯстон, чанд вақт мешавад ки мо аз нарху навои мошинҳо барои шумо маълумот надодем, зеро ки ин пандемия яъне коронавирусе ки тамоми дунёро ба ташвиш овард, тоҷикистон ҳам аз ӯ дар канор намонд. дӯстони азиз, хайр дуо мекунем ки муҳоҷирон соҳ саломат рафтан, соҳ саломат боз ба ватани худ баргашта биёянд ва дуо мекунем ки худованди мутаол ҳамин касалиро аз тоҷикистони азизи мо дур гардонад ва аз тамоми дунё дур гардониду сокинон боз ба ҳаёти пешина қадам монанд. Opel Caravan солаш 96. این چخیلی که دیدیسه 4 بالون نو بوده است. خودی شافیر گفتن که 4 بالون نو گیسته زدگی گیسته. این داخلی سالن، این کارافکش میخانیک، یعنی سیدی پلین داند. پرابیگش 329,000 کیلومتر. این هولت سالن ماشین. این هولت سالن کفای ماشین. این نمود از کفای ماشین. این بگاژ است. موتور 1.6 پراستوی سوزشواری گاز بنزین. این خیلی که دیده ایستادیم حالت موتوری ماشین بسیار حالتش خوب. нархи мошин 28000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 93 753 51 51. Toyota Camry солаш 2008. мошин американка. ин балонаш дар ҳолати хуб. вагони меҳоҷибево гаштагӣ будад. мошин гаштагӣ. ин дохили салон 4 электропакет, центр замок, коробкаш автомат титроник, CD плеер, монитор, борташ компьютер, климат контрол, мультирел, ҳама наворотҳои ин замона. ин ҳолати салони мошин. ин сиёҳшишаш то ки? мӯҳлати сиёҳшиша то октябри 2020. ин ҳолати салони кафои мошин. این نمود از کفای ماشین. این زرنی کاملش هم هست. حاجی بابا یا با کشایید پشته. این داخلی سام کفای و بگاژش. این احتضا پسکی بالونش هم هست. این پرابیگش 133,000 کیلومتر. موتور 2 سوزشواری بنزین расходаш 10 литр 100 километр мегардад. раҳи росбе 9 литр мехӯрад. ин хеле ки дида истодин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 110,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 200 72 22. Opel Zafira солаш 2003. ин ҷой будааст. ин чӣ хеле ки дида истодед. ин 2 электропакет, коробкаш ин механик, ин CD плеер дорад, USB плеер. ҳозир пробегиша мефаҳмем. пробегаш 270,000 километр. ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони кафои мошин бисёр дар ҳолати хуб. ин намуд аз кафои мошин мана.
балонош дар ҳолати хуб. мотор 1.8 Экотек, сӯзишвории газ бензин, газаш 1.4. расходаш 10 та газ киди 80-85 км мегардад. ин чӣ хеле ки дида истоди ҳолати мотори мошин. нархи мошин 50 000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 932 0800. Opel Caravan G солаш 99. мани ҳолати балонаш, дохили салон, 2 электропакет, коробкаш механик, ва инҷа CD плеер, USB плеер, пробегаш 438 000 км. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони кафои мошин. мотор 1.6 Экотек, сӯзишвории газ бензин. расходаш 10 та газ ки 100 та мегардад. ин чӣ хеле ки дида истоди ҳолати мотори мошин. нархи мошин 40 000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 880 33 70. Mercedes Benz Classic солаш 96. ин намуди берунаи мошин. ин намуд дастқафои мошин. дохили салон, 2 электрипеш, коробкаш механик, CD плеер, центр замок, пробегаш 198 000 км. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони кафои мошин. салонаш объёмный будааст. балони газаш. мотор 1.8 простой, сӯзишвории газ бензин. расходаш чанд тако? расходи газ киди 10 та газ киди 75-80 км мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 35 000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 879 15 63. Mercedes Benz 211 кузов, солаш 2009. ин балонош дар ҳолати хуб. дохили салон, 4 электропакет, CD нӯш лифт, коробкаш автомат, CD плеер, монитор, климат-контрол, борд компютер, ҳама наворотҳои замона. пробега 62 000 км. ин ҳолати салони мошин. ин сиденёш кожуни мебошад. ин ҳолати салони кафои мошин. бисёр ҳолаташ хуб. ин юкам дорад. ҳама мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор 35, сӯзишвори бензин, расхода 12 литр 100 км мегардад.
این 4 ماه دیگه میباشه. این چیزش؟ ویناش منی ویناش چند پول گساسیدونه؟ ماکس 50,000 بسین سودا میشه. نرخ ماشین 150,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 816 55 66. لکسوس RX 350 سالش 2007. این حالت بالانه سرحالت خوب. این نمود بیرونی ماشین. داخلی سالن می‌بینید. داخلی سالن 4 الکتریک پاکت. سنتر زمان. این کرابکاش автомат ترونیک سیدی بار کامپیوتر کلیت کننده همه نوارات‌های این زمانه. یعنی حالت سالن ماشین. یعنی بامش پنرامه. این حالت سالن کافه ماشین. این نمود از کافه ماشین. نرخ ماشین 158,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 720 00 48.